Home Affairs. Apho besiqonde khona sifikile apho besiqonde khona ngoba nobangela basibe lapha kungoneliseki Home Affairs. Sifikile apho siqonde khona ngoba nobangela basibe lapha kungoneliseki Home Affairs. Ongasanezisiyo kuba foreigners. Uma foreigner dawo athi endlela aba foreigner IDs. Ipermit ye IDs. Ipermit ye IDs. Phazama. Bathathise abantwana bethu ngaphandle kwethu. Silapha ke. Ngalonto. Sithi ngoku sawunikeza ukusiya. Futsek, kwala, futsek! Futsek, kwala, futsek! Futsek, Pakistan, futsek! Futsek, Ghana, futsek! Futsek, Nala Sufiago, futsek! Futsek, Nala Super Kumanini Gamakasana, South Africa, futsek! 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 Futsek, Nala futsek! Futuka, Mabambe! Okay, siyabulela bahlali kakhulu. Sesilapha ngoku apha Home Affairs. Then silindele umuntu osizamnika imemorandum. Yena uzawuma apha sigqibe iprogram yethu. Kukhona abantu abasixhasileyo. Singabantu basemdantsane sixhaswe zi-organization. I think zintathu if andiphazami. Zi-4. Ya sixhaswe yi-March and March. Le kaJacinta. Zikhona abantu bakhona balapha iMarch and March masiqhwabeni izandla bethuna. Yasaxhaswa yi-Equelo Civic Network nabo bakhona apha masiqhwabeni bethuna. Besilindele iPatsa, I guess nayo ikhona iPatsa, xa ikhona nayo isikhasile masiqhwabeni bethuna. Aba bantu ke baxhasa abantu basemdantsane. Ya Sinsinano Sanko masimqhobeni utata uBhushula bethuna. Okay, kukhona neBuffalo City Community Justice masiqhobeleni. Sizawucela izithethe zabo ke aba bantu i-message of support kwezi organization esichazileyo ikhona enye endihletyelwayo.